Сәлеметсіздер ме? Здравствуйте. Бүгінгі сабақта біз сіздермен болымды және болымсыз етістіктермен танысамыз. Сегодня на уроке мы с вами познакомимся с положительной и отрицательными формами глагола. Етістіктердің болымсыз түрі болымсыз қосымшалар арқылы орын алады. Отрицательные формы глаголов образуются с помощью отрицательных частиц. Олар это маме, бабе, папе. Енді болымсыз қосымшалардың әрқайсысына жеке-жеке тоқтала кетсек. Давайте с вами остановимся на каждой из видов отрицательных частиц. Маме болымсыз қосымшасы дауысты мен үнді L, R, I, U дыбыстардан кейін жалғанады. Отрицательные частицы маме добавляются после гласных и сонорных звуков L, R, I, U. Мысалы, например, сөйле, говори, сөйлеме, не разговаривай. Қара, смотри, қарама, не смотри. Бар, ходи или иди. Барма, не ходи или не иди. Кір, заходи, кірме, не заходи. Екінші түрі бабе болымсыз қосымшасы ұяң мен үнді н, м дыбыстардан кейін жалғанады. Второй вид отрицательных частиц бабе добавляется после звонких и сонорных н, ң, м. Мысалы, например, сен, верь, сенбе, не верь. Жаз, пиши, жазба, не пиши. Сыз, черти, сызба, не черти. Үйрен, обучайся, үйренбе, не обучайся. Және соңғы болымсыз қосымшалардың түрі папе. Олар қатаң дыбыстардан кейін жалғанады. И последний вид отрицательных частиц папе, и они добавляются после глухих звуков. Мысалы, например, шеш, сними, шешпе, не снимай. Кет, уходи, кетпе, не уходи. Тарт, тяни, тартпа, не тяни. Айт, говори, айтпа, не говори. Осымен қысқаша түрде сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет. На этом наш краткий урок завершен. Благодарю за внимание.